Nalipay lang mi ba kay first time ba naman no? First time jud namo kami halos tanan first time namo nakari diri sa Kanokban. Ginagmay lang jud ta karon basin puhon. Hindi magrasahan mi, magita na sa miglaing barangay, manghatag mi. Ginagmay ra ta gihapon. Mag-share lang jud ta kay ginagmay ra man. Pagbahin-bahin. Dalang mi salamat bitaw sa nangari and then pasalamat sa mi nga kuan dahil sa support na magikan sa actually 2 months kami sa amo ang online selling pero gikan sa sinugdanan na kayo support na mo nang mag-share sa daghan kaayong salamat no on behalf sa amo ang family, daghan kaayong salamat sa inyong pagtanggong bahalang kabalukongan na makiro pa mo baka no naman na mudaan siguro kayo kay para lang mo awil sa amo ang ginagmay na pahalipan. So daghan kaayong salamat.